Bajya bavuga ko umusozi uramba ukabyumva kandi ukabyumva udashidikanya. Nibyo ni koko umusozi uraramba kandi umara igihe kinini. Ariko se wari uzi ko amateka n'ibigwi umuntu akora nabyo ari ibintu bifata imyaka runaka mu matwi y'abantu, bikandikwa n'abantu benshi, bikavugwa mu nkuru nyinshi? Nk'ubu uyu munsi tuvugana, Michael Jackson nk'uko benshi bamuzi nka Michael Jackson, uyu yaragiye akora ibigwi, akora amateka. Ariko uyu munsi urebye abantu atunze biciye mu kumuvuga no gusakaza ibyo yakoze, wakumirwa. Tupac Shakur, uyu yaragiye avugwa n'ibitabo byinshi biramwandika sinakubwira. Ibi ni ibikwereka ko ibigwi n'amateka umuntu akora akiri mu buzima ari byo bintu byonyine bisigarana ijambo nyuma y'uko azimye. Biratwinjiza neza mu bigwi by'abajenerali 12 bashyizwe mu kiruhuko byari binjyanye gato. Iyi ni n'inkuru yabaye kwa 30 z'ukwa munani ahagana muri 2023 n'ejo bundi, aho Perezida Paul Kagame yanashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare 12 bari mu cyiciro cya generali, ni ukuvuga kuva kuri Brigadier General kugera kuri generali uwambaye ipeti ry'inyenyeri enye nk'ibisanzwe. Ariko Udushya Kingdom niyo mukomeje gusangaho ibiganiro nk'ibi mugiye kubana nanjye Karekezi Isa. Iki ni igikorwa kidasanzwe cyabaye mu ngabo z'u Rwanda RDF, kuko aba bajenerali bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu, kikaba n'ikintu cyonyine gisa nkaho cyumvikana ko giteye ishema muri bose, bakaba ari nabo bakuru mu myaka muri uru rwego kandi banafiteho ijambo rikomeye. Reka twinjire mu nkuru yacu gutya. Ugukomera kw'aba basirikare kugaragazwa n'imyanya bakozemo iyo barimo n'amateka yabaranze. Urugero nka General James Kabarebe usanzwe ari umujyanama wihariye wa Perezida Kagame mu bijyanye n'umutekano. Muri rusange ba General Full General banashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni James Kabarebe na Fred Bingira, bari Liyetona General ni Charles Kayonga na Franco Mushyo, ba Majoro ni General Maite Nzaramba, Eric Murokore, Auguste Turagara, Charles Karamba na Albert Murasira, ba Brigadier General ni Charles Murarira, Didas Ndahiro na Emmanuel Ndahiro. Reka twinjire mu bigwi n'amateka n'urugendo rudasanzwe rw'aba bagabo turi buze kwitsaho mu bikorwa bigiye bitandukanye, twibukiranye n'abatariki byagiye bikorwaho ahanini. Ariko ibigwi byabo nicyo kintu cyonyine gishobora kuba kibukwa hanini, kubera ko batanze umusanzu, batanga ubuto bwabo, bizigama igihugu cyabo. Reka tuvuge noneho ku bigwi byabo. Kaduhere kuri James Kabarebe. Uyu musirikare yavuye Kibanda muri Uganda mu mwaka wa 1959, yiga amashuri abanza kugeza muri kaminuza, aho yize muri kaminuza ya Makerere aho kuri impamyabumenyi icyiciro cya 2 mu bugeni na politike. Yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu mwaka wa 1989, hashize imyaka 3 Perezida Yoweri Kaguta Museveni afashe ubutegetsi, kandi hari mu basirikare batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ubwo hari tariki ya 1 Ukwakira agana mu 1990, ayobora abarwanyi ba RPF Inkotanyi bari ku kigo gikuru cya Murindi wa Byumba. Mu mwaka wa 1996, hashize imyaka 2 RPF bohoye u Rwanda, Kabarebe yayoboye abasirikare bamutse bajya mu yahoze ari Zaire bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu, ndetse banakuriye Kinera hamwe n'abahoze mu ngabo za leta bagiye kwisunganyirizayo bagamije kuzagaruka ngo basubize ubutegetsi. Ikindi cyari kigamijwe kandi cyari gucyura impunzi zabarirwaga muri miliyoni 3 zari zarahunze ziri hafi y'imipaka hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane muri Afurika. General James Kabarebe n'umujyanama wihariye wa Perezida Kagame. Nk'ubu Kabarebe yayoboye abasirikare bifashishije banafasha abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro FDLR wa Louis Desire Kabila bakuye ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko agana mu 1997. Uyu mutegetsi yari yarasezeranyije Hinera hamwe n'abahoze mu ngabo za leta kuzifasha gutera u Rwanda zikarufata, n'umugambi wari warakeragejwe kenshi ku mpunzi z'abahutu, utuma rwose bamwe banasiga ubuzima. Kubera ubufasha Kabarebe yahaye Louis Kabila kugeza agiye ku butegetsi, Kabila yagize uyu musirikare umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ni yari cyitwa Zaire. Gusa hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda hatutumbaga umwuka mubi n'ibintu byumvikana, wanatumye hakurwa kuri izi nshingano. Aratasubira muri Kongo ayobora urugamba rwashoboraga gukuraho uyu mutegetsi ku ntebe binyuze muri Operation Kitona yo mu 1998. mu byifuza twazabikoraho amateka vuba aha. Hashize imyaka mike mu Kwakira 2002 ejo bundi, Perezida Paul Kagame yagize Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri Mata 2010, amugira Minisitiri w'Ingabo kugeza mu Kwakira muri 2018, ubwo yamukiraga umujyanama wihariye mu byerekeye umutekano. Hashize imyaka mike mu Kwakira 2002, abenshi bashobora kuba batari banakavuka, Perezida Paul Kagame yigize Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri Mata 2010, amugira Minisitiri w'Ingabo kugeza mu Kwakira 2018, ubwo yamushyiraga hamukira umujyanama wihariye mu bya gisirikare. Reka noneho twise gato kuri Fred Hibingira. Hibingira we umuzihiki. Hibingira
nawe yavukiye muri Uganda mu mwaka wa 1964, akaba ari mu basirikare ba RPA batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu kwakira mu 1990. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kigaragaza ko mu 1978 yayoboye platoon he mu 1988, ayobora kompanyi yo mu 1989, ayobora bato yitwaga Opt 21 zose zo muri Uganda. Byumvikane ko ibikorwa n'amateka by'uyu mugabo byagiye bikavugwa henshi kandi bikandikwa no mu bitabo. Abakeneye kumenya amateka rwose bazajya batwisunga twunguke byinshi mu bumenyi. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu 1990, ari komanda wungirije bato ya Task Force A mu 1991, ayobora bato ya karindwi mu 1991, ayobora bato ya M Force mu 1992, abakomanda wungirije w'ingabo zari mu rugamba rwo kubohora igihugu muri Mutara. Ibi nabyo reka mbigarukeho gutya. General Fred Hibingira yakoze imirimo hitandukanye mu gisirikare. Reka twise gato kuri aka kantu. Mu 1993 Hibingira yabaye komanda wa batayo ya ko 157 Mobile Force, aba n'umuyobozi w'urukiko rwa gisirikare rwa RPA agana mu 1994, ayobora kandi brigade ya 301 mu 1998, ayobora brigade ya 402 kuva muri 2003 kugeza muri 2010, ayobora division ya mbere kuva ubwo abo mugabo w'inkera gutabara kugeza muri 2021, ubwo yahagarikwaga by'agateganyo azira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangayikishije hisi muri rusange n'u Rwanda rurimo. Reka noneho tuvuge kuri Charles Kayonga. Uyu we umuzihi iki? Kayonga yavukiye muri Uganda mu 1962, yiga amashuri yose kugeza muri kaminuza ya Makerere, aho yakwimamya bumenyi icyiciro cya kabiri mu bugeni. Yabaye kandi mu gisirikare cya Uganda, atangirana n'abandi barwanyi ba RPA urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990, ndetse azwiho akazi gakomeye nk'umusirikare wayoboraga bato ya gatatu yari igizwe n'abasirikare 600 bamaze igihe barindiye abanyapolitike bari bahagarariye RPF inkotanyi ku nyubako ya Sende, ubu ni ingoro y'inteko ishinga amategeko. Lieutenant General Charles Kayonga wayoboye bato ya gatatu mu rugamba rwo kubohora igihugu, nawe yibukwa nka benshi nk'umuntu rwose watanze umusanzu ukomeye nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Kayonga yakoze imirimo itandukanye, aho nka Kabarebe yari umwe mu basirikare bakuru bagiye muri Kongo gukira impunzi no kurwanya interahamwe n'abahoze ari abasirikare ba leta. X5 Kayonga niwe wasimbuye Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo mu mwaka wa 2010, nawe aza kumusimburwaho na Patrick Nzamuvumba muri Kamena 2013. Muri Nyakanga 2014, Perezida Kagame yagize Kayonga ambasade w'u Rwanda mu Bushinwa, n'inshingano yaje kuvaho muri Nyakanga 2019. Nyuma yaho kiretse kuba rwose ofisiye na kandi kazi kihariye yari afite muri RDF. Franco Mushyo Kamanzi we umuzihiki. Mushyo yavukiye muri Uganda mu 1964, anakuriraho ishyiga y'amashuri kugeza muri kaminuza ya Makerere, aho yakwimamya bumenyi icyiciro cya kabiri mu buhinzi. Numwe mu basirikare bari bagize komisiyo ihuriho na Rusaka yari ishinzwe gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka wa 1992 kuva muri 2006 kugeza muri 2007. Abakomando wungirije w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani, AMIS. Lieutenant General Mushyo Kamanzi Mushyo yabaye komando wa brigade y'ingabo zirwanira ku butaka hagati y'umwaka wa 2007 na 2010. Kuva muri 2010 kugeza muri 2012, abakomando w'ishuri rikuru rya gisirikare kuva muri 2012 kugeza muri 2015, aba hari umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Ibi ni ibikorwa n'ibigwi bitavugwa by'aba bagabo ndi kugarukaho. Muri 2016 Mushyo yabaye komando w'ingabo zihuriyeho z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'iz'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani. Muri Mata 2017 hagirwa komanda w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo kugeza muri Gicurasi 2019. Kuva mu Gushyingo 2019 na ambasade y'u Rwanda mu Burusiya. Charles Kalamba nawe rwose ahagarukwaho mu bantu benshi bagiye bavugwa kandi bakandikwa n'ibitabo bigiye bitandukanye. Kalamba yabaye umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere kuva muri 2015 kugeza muri 2019, abambasade y'u Rwanda muri Tanzania kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Werurwe 2023, kuva muri uku kwezi kwa Kanama 2023 na ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia. Major General Kalamba ubwo yari umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere kare numwe mu bari bagize bato ya gatatu yagiye kurinda abanyapolitike ba RPF inkotanyi ku nyubako ya Sende mu gihe bari bategereje yubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Icyo gihe afite ipeti rya kapiteni, yarazwi cyane yikorera utuntu tudasanzwe wa mungani wa bubu. Kalamba yayoboye ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakinamba
aba n'umuyobozi wa brigade ya 511 iherereye muri diviziyo ya mbere, ayobora brigade ya 301 muri diviziyo ya mbere, aba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi n'iterambere muri RDF. Albert Murasira we mu muzihi iki? Murasira yavukiye mu ntara ya Miniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agana mu 1962, agaruka mu Rwanda aho yize amashuri yisumbuye mu by'Imana no mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'iciciro gihanitse mu mibare. Yaninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 1988, icyo gihe yanigishaga imibare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubwo ingabo za RPF zafataga ubutegetsi, Murasira wari ufite ipeti rya sururetona yinjiye mu gisirikare gishya cy'igihugu cyari kiyobowe na Major General Paul Kagame tariki ya 31 Ukuboza 1994, bitewe n'uko yari umuhanga kuva mu 1999 kugeza muri 2004 agirwa umuyobozi ushinzwe ingenamigambi muri Minisiteri y'Ingabo. Major General Murasira nawe rwose ni umuntu wagiye akavugwaho byinshi. Mu Ukuboza 2005 Murasira yagizwe umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami ry'itumanaho muri misiyo y'amahoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mu mwaka wakurikiyeho agirwa umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Gako, abenshi barahazi. Kuva 2007 kugeza 2012 Murasira yari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi no gucunga abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Yari umuyobozi nshingwabikorwa wa Zigama Cases kuva muri 2012 kugeza mu Kwakira 2018, ubwo yagirwaga Minisiteri w'Ingabo. Muri uko kwezi yagizwe Minisiteri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, asimbura Kayisire Marie Solange, Mariti Nzaramba, Eric Burokore, Auguste Turagra na buri Kambagaruka wo mu ncamake iteye gutya. Nzaramba yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro, yanayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya Nasho, abenshi barahazi nyine. Burokore wasanzwe hari umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Amajyaruguru mu rugamba rwo kubohora igihugu, ubwo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Yari komanda wungirije wa bato y'157, komanda mukuru wayo yari Fred Hibingira wari Lieutenant Colonel. Turagra usanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe mu rugamba rwo kubohora igihugu, yayoboraga bato yitwaga Oscar. Yagize uruhare mu kwambura ingabo za leta ibice bitandukanye bya Byumba, kandi ni binashimirwa. Major General Turagra uyobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Aba basirikare uko ari batatu bahuriye ku kuba bose baratangiranye urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira mu 1990, gusa nta byinshi inyandiko zivuga ku bigwi byabo zigeze zijya hanze. Chris Murari, Didas Ndahiro na Emmanuel Ndahiro. Murari yabaye komanda w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani kugeza muri 2010, ubwo yasimburwaga na Emmanuel Karemera. Icyo gihe yari afite ipeti rya Colonel. Murari kandi yabaye umuyobozi w'ishami ry'igisirikare cy'u Rwanda rishinzwe ibikorwa n'imyitozo rizwi nka G3. Brigadier General Murari muri 2016 ubwo yaganirizaga abasirikare biteguraga kujya muri Sudani, yabahereje impanuro ababwira ko kujya muri misiyo runaka atari ukurangwa n'imico mibi, ahubwo ari ugushyira ubuzima bw'abene igihugu imbere no gukora inshingano, kuzuza inshingano ziba zabajyanye. Didas Ndahiro nawe yabaye umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare mu gihe yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel muri 2019. yanagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakirana mu karere ka Musanze. Dr Emmanuel Ndahiro yabaye muganga wa Perezida Kagame, aba n'umujyanama mukuru mu by'umutekano kuva mu 1994 kugeza muri 2000, aba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Dr Ndahiro kandi yanabaye umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, aba n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NIS kuva muri 2004 kugeza muri 2011. Ngaho nguko uburyo amateka adashobora kwibagiranwa, byanze bikoze hari n'abandi bazaza bagakora cyangwa se bakavuga byinshi muri ibi. Reka mbabwire ko ubuzima bwose tubamo buba cyangwa se bugizwe no kubaka ibigwi runaka no kubaka amateka azasigara avugwa, kuko amateka nicyo kintu cyonyine gishobora kuramba hamwe n'imisozi nk'uko twabyumvise. Nk'ibisanzwe Udushya Kingdom niyo mukomeje gusangaho ibiganiro nk'ibi. Nge nitwa Karekezi Isa, yibuke gukora subscribe kugira ngo buri uko dushyizeho ikiganiro gishya cyangwa se tubahaye ibiganiro bishya mujye muba bambere mu kubibona. Bidufasha iki? Bibafasha iki? Ibi nibyo bituma umuyoboro wacu uba mugari kandi waguka mu buryo bwumvikana. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge, igitekerezo cyawe n'inyunganizi ku bikorwa tubahereza. Turabashimiye.